namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, that key update, of course, that gagash, and then from there, key suka, Miki, Rata Bagata Janyoga, Gata Mulinka, Natuta Josh Remani, and also GB the Caterpillar Man of War. So soon like that, like very, Mega Gash, and then, of course, some of course, at the 28 ta January ta movha la so lo hlamarisa ku nyana la ka yin'wana the videos, of course I remember ka kombiseni ku leyi nge family because I rhandzi mutswari wa yena mhani wakwe, but let's go Gagash, what's up? Yeah, a famba hangalasa ni na 500k ni lava 330 ani lava 5 ambotisa 410 na ku nyika ni xave 600 and under na mafasi loko ni xave 6 something last year January, so engata itayiteka loko khome 410 tata iteka swish 330 ikona mani ku komba na ku vona ku wa ilava swaka mampela tanta iteka ikona 330 Krotman Ponto Emmanuel Ramutwala Krotman yaga na pholo xikokwala va xipolo lexi xi lava ku ta xiteka hi xixi kwa kasi ya ha ri kona yo pholo yo sungula ya Gagash leyi nga n'wi tivi yo leya white leyi ya ha ri kona xipholwa la masiti ya mnati xipholwani kwa vapfonyo vulavula ngopfu amiti wena ro ni tsamakanya mahlekati movha leti no tsaka ili wa ta iteka ina 500k ya na la nga na 410 ta iteka it's ile ka 96 on the clock, 96,000 on the clock, so it's still fresh. It just a VC kahle a ku na isa my jumper itwa kahle ngopfu la ilava ku yali is at 4 something loko nika yo, it's not a joke. Amoma ku yini a chipe ngo 4 something nika mchini lo a u tshama u staka patwini, a u tshama u ya lunghiswa ka mathola jajini kumbe u ya kona u tshama u pfuriwa engine yolo tana ta teka loko khome 410 enga negotiate nchumu yi va yi negotiate ni ku 410 loko hi ndlisa ku yi a ku negotiate nchumu wa ta teka le ta teka loko yi lava la yi lava ku ta teka ne a ni hluphi me whosoever a yi lava ku utisa 410 ni ku nika a no staka na pressure nchumu loko ni swi ni hlupha ni ta mi byela ku se swa ni hlupha mara loko i na la yi lavaka a tisi 410 ni nika nga ku ri na ku negotiate yi vuya ka 400 ku tlhela ta ni hilerini kwalani ka 410 nga tisi 500 ta fambi hlupheka lembe hinkwaro vuyisa 410 loko ni ka yo ya ti registration ta ti fambela hi michini 330 yi kota ku tloka 260 straight clean yala ya gwimba loko se ri ka sport la yala ya gwimba yi ndla swa yala ya gwimba ila ku ya mahlweni yi tloka straight yi kota ku tloka straight 260 hayi nga dangi swa ku na xiganga ku na yini a yi tirhi swa swi tirhi ka BMW. Mahani kha ni cheka vele ka Cars.coza when overall a Gagash yi chiphisini ku ri hambi ya 2019 still yi va yi ri more expensive than price leyi Gagash yi vulaka, as you can see masho yi famba ma 489,900 a longa na mali a yi xava immediately. Based on mileage, I think I'm going from this section. But who work from Malmun? Then no can check out Gagash in a great deal. Ever a great deal for this okay check out an overroad since I like a 97ish koala. Gunang tesala it's a great deal. My only from Malmun 48 so yeah Gagash it's cheap. I'm going to edition but it's cheap Gagash. It's actually cheaper. We'll compare online. Okay. So, lano am chavisi. Let's call it in la. Wa kolota mo ka nga koloti ngopfu tatsa hi mina xandla ku ri menza na kala va xava swikweleti ni hakela ku mali leyitsongo kala va swikweleti hinkwini xandla ku ma ku hi mina ntsena ni hakela ku 12.8 lama sita mnadi cash la city biggest boss in the la ile swikweletini la na area le ko xa hakela 12.8 amadimene impela jo xinamala xihembi ya ho vula ku hi movha leyi nga la, come on guys, it's crazy.
hi ta yi cheka kahle leyo swi ta njhani a hakela 12.8 gagashi yo deposita mali muni na ko kwala ka ha ri xikweleti no n'we mo ni sungula n'we mi ku mi laha timovha se ni mi komba timovha mi ta ma ta na kwala mi ta mi ta ndla swi swa vuhali na kwala phulu yi koho kwala ya loyi phulu susa na loko ku na laha n'wi lavaka wa vula mara lo nga fambi i le bindzwini i le tibindzwini i le mabindzwini mangwana i le mabindzwini lo chalo yi tirhisiwa hi ngami ya kona yi tirha for business leriya swa tikomba ku athuni so i vitana nsati wa yena le Charlotte Tibana mi nga ba screenshot mi ta kota ku pfuniwa yena i le mabindzwini u le mabindzwini loko mu lava u le mabindzwini mara nga xavisi vuswa laha xavisaka vuswa wa ti tiva mani xavisi mavuswa mi emndeni vhele kheviya ka timhaka ta gagash okay no difference yini between 2026 na 2025 manje ni ta vona va before hi cheka leswi hi lava ku xi cheka let's see ku hava difference vo cinca vito ra lembe ntsena ta fana ku na leswi xi vona ku xi hambanile mina laha handlela kumbe maybe ndzeni okay ya a hi chekeni hi ta tirhisa leya vo ma 1.2 million ku swi te njhani gagaxa za a hakela 12.8 how is that possible koko a hi swi tiku na theme hi yime xi njhani but hi ngo azuma hi nga tirhisa average maybe laya maybe 13%. Hi vula hi ku hi zama ku vona ku a nga ha deposit mali muni a hi sunguleni hi maybe 500 1 2 3 hi vona swin'wana ya ha vuya ka 15 which means it's still high and then hi nga vuya ko ma 650 1 2 3 ya la yi le ka 12.4 so swi lava ku i hakela swin'wana swo ma 600 and something thousand as a deposit la even ya hi nga ya ka 3 let's go to 3 yeah 12.8 exactly as you can see so i deposit swin'wana swo ma 600 and something thousand rand ka rent ta gagash a hi ti ku theme yi yime xinjhani that's another issue because loko ho hunguta term phela hi tirhise inani 72 months loko ho hunguta la hi nga tlhe inani yi va hansi le i 5 years ne a hi voni ka 5 years ku a nga deposit mali mo 600 swa ku nga ku ri 5 something half a million yeah swo ku fike hi ya henhla no mi ni bayisekaka hi fike hi ya henhla la uma 700 and something so hi ngo azuma ku ya gagashi deposit in between 6 to 700 and something thousand rand ka repta ya yena hi nga azuma sweswo se si thema a hi swi ti ku yimise kwini and stuff like that so swi za swi na mali a nga azuma ku munhu i busy no humesa ti 30 something thousand kasi munhu i longo so swi loko agaga so u ze swi n'wi ba nchumu ku 12.8 ntsena and a nga hi byela ku if you include na insurance na swa yi n'wi bi ngopfu swi ri leswi nga tshamisa swona kwalani and stuff like that okay ha ri kwala no wo swi nga 26 like mara ku kwani swi lava wala va nga na tibo swa endla maybe ku ri the same car vo fika va cinca lembe va endla swin'wana minkarhi leyi yin'wana swa endleka nkarhi wun'wana mi ni vula ya ha fana mina ndzeni a redzi okay swo tala hi update-ini fika mi ngeza subscribe ni hi update-ini swa ta 100k na swo hi dya mali ya nsati swi tlhe swi vuyela kwani but ni twina ku se hi swi update-ini hi nga swi hindza leswiya and stuff like that emndeni vhele khivi ka timhaka ta dlaya nyoka loyi n'wi le ka vhele na Dr. Joe Schreman also jibi ka ta Lemon of a nga ma n'wi hleketa misa loko tshama kombisa ku Dr. Joe ya n'wi manager ize complain ngopfu I think ta ndla reference afterwards ngo sungula hi kombisa ku sweswi ku ndleka yini kahle la so through Men of War ku nga swona ku man must show ku na a problem here because Men of War ku na post le Africa hi tsara kombisa ku ku shota man la then ku ni langutisa ni post ni hete swona la man ku nga a nga khavula dlaya nyoka obvious na beni mayingani va holovini ku nga khavula dlaya nyoka na comment ni hi tsari na ntu ako loko ni yi humesa la swi ta ndlela ku ni tlhela ni ho prova ku hi me account leyi no na Facebook account me I mean okay alright so a ni swi hleketeni ku a nga khavula yena dlaya nyoka and stuff like that then from there ya thatsa la ti-post n'wana yena nga fa kombisa ku xikimi xa ku dya na le practice ni vone hi dlaya nyoka
practice a no vula ku because event leyi ya Dr. Juma swona ku swi fambisana ngopfu na yona and stuff like that, like it's more like xi ku dya xikimi i ri kaya sort of, like it's not even a home ko vanhu la ho vula ku kahle kahle i training sort of hikuva loko languta la dlanyo ka nga kona mara hambi vanhu vo fana vo mafamba laha vona ku va kona laha ka line up and stuff like that ma vona mhaka leyiwa. So yena ya respond ra kambe va kombise ku yindlanyo ka la before ya mahlweni ya hafa kombisa ku mara ni dyiwa njhani hi xikimi practice no ka nga yi khomangi kahle post leyi ku vulavula hi timhaka ta event liya ma nga swi twisisanga kahle la. And then another question from Men of Four, kombisa ku xivangelo xa ku a dya hi xikimi ku nga ku ri yini. Ti-comments letin'wana ta post leyi n'wana ta yi vuyela hala hi ku a kha chingeriwa strong ve ri nga na ntikelo. Okay. Okay, so yeah, hi ngo vekela tin'wana ta ti-reference ta video clips ta yena ni kota ku mi tsundzuxa kambe hi yini ze hi complaina swinene hi ngo vekela ti-clip there and there sure. Na loko ri va na event yo karhi or va rhambiwa a va ni foyineli va ku hayi mfo hi n'wana bava because hi tirhe swin'we i nga swi kota ku fika hi ndla 1 2 3 na ma swi twisisa. Sweswiwani la ku ndla example hi Ben Mayengani the president a ni vuli ku ri na va xavelela president mi ni twa kahle ko va ku lexi ni xi twaku n'wina mi nge a mi xitu ende mi le kule na swona ma swisisa. Na defense ta team Sherman a mi aki vo n'wina kahle true speaking a mi aki at all a mi aka artist mi aka munhu wun'we or mi aka la mi rhandaka kona ma swisisa a mi aki vo n'wina futhi ma swi kota futhi mi nghena mi ku hayi na loko humile album artist yo karhi mi nga yi promote mi promota album ya munhu wo karhi ku ri mina xihlawuhlawu mara hi tirha swin'we ma ni twisisa. Example leyi a lava ku endla ya president Ben Mayengani ne na loko munhu a ni n'wina mi ri munhu a nga swi koti ku yimbelela but I like spirit xa president Ben Mayengani. I salute you man, I salute you. Va swi kota ku teka hlavu ne va n'wi yisa la ma swi vona la ma ni twisisa. Kun'wana na kun'wana lava fambaka kona president va swi kota ku va famba na hlavu ne. Hey, a ti vuyeni nkarhi lowu ni ta vekela a link on top comment ya n'wana ti-video please mi ta mi kha mi hi landzelela mi kota ku vona ku a yi suke xinjhani and stuff like that. Dokodela yi ze yi kwata nkarhi luwa yi ze hi ku responda maybe ngo ze nghena na swi tino a yi responde yi ku yini. So swi nga leswi guys ni kombela ku khomeriwa ka n'wina defense ta team Sherman na lava swi nga va khumba ka live leyi ni nga endla ni kombela ku khomeriwa guys. Dr. Joe Sherman ko va producer ya mina so mani swi teke ku ri i manager because ni ri ha manager so matsonga ka hina ni kombela ku ri mi ni khomela guys ni khomeleni. And stuff like that. So that's sure mina vuya kombisa ku hayi yi n'wi fonela Dr. Joe Sherman yi kombisa ku mina ni manager ya wena I'm not your manager. Leswi of course and overall swi leswi swi endlisa swo ti-video leti kona ni ta tlhela ni veka na ti-link on top comment ku mi kota ku yi landzelerisa mhaka leyiwa and stuff like that. Yeah, so hi vona ku vanhu ve rinda Jimmy a nga kombisa ku xikimi xa ku dya ni le practice ni vone hi dlanya ku na vona like was vanhu ve rini in overall ngopfungopfu na team and stuff like that. Team members ta team Sherman Don kwala ifike kombisa ku yaloyo a hi nqambi a hi a hlamba lwandle okay. Van'wana ve ri ku va mbuti and stuff like that. Then Diva yi kombisa ku u fosteriwa ku tiviwa Joe a kha a nga benefit then mara leki kombisa ku loko a tsandzeka ku trap-a swo boha okay. Okay, van'wana kha kombisa ku ti-lol kwalawa and stuff like that.
okay rivalani kwale kombisa ku kumbe u dlayisiwe hi ku i kumana na psycho xi n'wi dya na le practice ku tikile mara va hambani na psycho va hambani phala va ha tirhi ti holova kambe rivalani misale ndhawu tani mi ta subscribe ka Master T misale ndhawu swinene tanani mabonda yi ku yingelongi a yo va security ra Joe okay yeah do want the responses and stuff like that so wa xin'wi dya xikimi Master T mani swi tiko a nga a dyohini ka nkarhi wa sweswi kwani leyi a yi resolve swa hi manager but no twisa ku loko ku ri swilo leswi kha swi endliwa as a team swa team Shiremani maybe a fika a ri kona laha because no kha ni cheka account ya Dr. Joe laha ya i khale va kha va endla ti-tour ni cheke ni ti-poster ta wena a nga zangi ku rhambiwa ka ti-tour leti va kha va endla dokodelo leti to khale nyoko siku letin'wana ni kha ni ti vona vonini ti-tour ta yona laha ti-legacy tour and stuff ya na laha ku ri legacy tour na ku nga ri kona a nga ri ku rhambiwa ni dlaya nyoka laha overall so ni twi na ku leyi atleast leyi na a fika a va ri kona na huma famba wa kona so swi komba swi kota swi ti kombisa ku himpela like so team yi tekiwini yi helerile and stuff like that yeah tin'wana leti as you can see kwala namba hi komiselani beyan network but it's fine we can still continue so swo swa vava swona swa vava na loko ra swona ku ku benefitini munhu wa suka hope loko a ni se khale nyana na music a nga ri ku humeseni se ku karhi that's time loko a humesa ka ha ri na vo Siramambawulela I think and stuff like that so i mhaka leyi va kha yi vava swinene leyi a nga ri yona ethole na u nga ri yona leyi but ho vula i va nga ri kona rini a redzi kumbe va tize va n'wi vitana swi nga ku trenda nyana ku a nga kona na mitheti maka i 31 na mitheti 28 a redzi kumbe yi ta n'wi twela dokodela loko yo vona video leyiwani kona swi va kha swi vavanyana ku la ntisa swo swi va kha swi vavanyana yo wa yi posta yona swinene wa yi posta laha in overall mara tigigi dololo I posta yo la nga ri ya yona mkhulu gigi la as you can see a ku ri launch kha hi vona lanuwani simple kitchen na kona ku hi relation na yona la i khale se manje i khale mara leyo la ndisa fika a va ri kona ka liya lo khina ndisa fika a va ri kona yana eva kha posta but a nga va a kha a rambiwa leyi a nga ri thwa yona musa swi nga fambisana na yona so yeah yeyi va kha posta wa posta swa team Shiremani lo hi cheka la but yena mi kuma ku eva a nga ri kona and stuff like that so hey a redzi loko a ti fambisana at least ma ti kuma yena tin'wana ku hi sayiti ra yena but na ye se khala a gine ku humesa music na ro khe hi cheka la ye wa promote mara a redzi hi sweswo maybe a ni tivi kumbe xa mkhulu maybe i fika a humesa mali yo karhi ku a kota ku producer na yena a ni tivi ku swi tirha xinjhani eka team Shiremani a redzi leswo loko ri a ngheza vutomi va ta kombela mi tlika subscribe kombela mi cincela malini lavako a ni ta se ni mi nyike 200 ni cinceleni Ntatitini vinyo. ni cinceleni ka mani Ndzi ntatitini. ti dzutsa dzudzeni u ta wa yini loko mi ti dzutsa eku Ndzi mi ta huma mali, ntatitini ni rama. ti dzudzeni ka mani swi nga endleki yi nga wi Kwabo. mani